Pamirsa Dinas Pariwisata Denpasar medalang kebijakan indik pelarangan ngangge sepeda listrik ring pedestrian Pantai Sanur. Tetujuannya ni untuk ngicenin rasa deg-deg majeng krama sane jogging utawi meplesiran ring wewidangan inucap. Kebijakan punika taler oleh penampen saking anggota Dewan Denpasar. Anggota fraksi Demokrat DPRD Denpasar Anagung Susruta Ngurah Putra Nureksain kebijakan Pemkot Denpasar ngelintangin Dinas Pariwisata ke Kantenang lambat. Sepatutnya nih sampun kedap-dabin daweg ngerancang penataan. Nyelehin kahanan ring lapangan daweg puputnya nih penataan jogging track tahap pertama sampun wenten krama sane mungkah selah nyewang sepeda listrik utawi sepeda biasa nanging rauh mangkin ipun mamocol. Pai ketandane sadurungnya nih sampun ngelingang mangde ngarianin regulasi sanitinas risampun penataan jogging track inucap. Santukan akeh parikrama ring wewidangan punika. Napi malih margi jogging track ngelintangin kantos pesisir Mertasari. Sadurungnya nih Kadis Pariwisata Kota Denpasar di Sri Mulyani sampun ngelaksanayang sosialisasi perwali nomor 51 tahun 2022 tentang pedoman pengelolaan daya tarik wisata di kawasan pesisir Sanur di kawasan Pantai Sanur. Pemerintah Kota Denpasar ngelintangin Dinas Pariwisata memperkanti sareng desa adat ring sajroning ngicenin sosialisasi saha pewarah-warah majeng pengusaha penyewaan sepeda utawi motor listrik taler majeng krama sane ngangge sepeda listrik selantang jalur pedestrian Pantai Sanur. Napi malih ngawit tanggal siki April sane lintang jalur penggunaan sepeda motor listrik kawah dados nyani ngangge jalan Danau Tamblingan. Santukan kuentenan wewidangan pedestrian Pantai Sanur nenten kaulengang majeng sepeda listrik nanging majeng pejalan kaki wiadin sepeda non mesin. Asmara Putra, Bali Pos.